nasabak temas sarangi la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah gangkana nala pake nareko mula makarawai orwanewe ribenena orwanewe baca la ilaha illallah makun reye baca Muhammadur Rasulullah nainapa naniyakum makada mamuare dek neng kata sarang pada toha de neng kana sarang la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah. Apa ya tu di ogi megala dek baca-bacana mega to pake-pakena apalagi nareko mak bicara cenin rara nih peket ni maraja anak nakalolo iya rega anak darah napa guru ni baca anak nama kedana nareko engka museddim mupoji ila lengati baca ni bacamu makeda eru mata dupa mata bulu parendre cinta marola parola ngak tahu-tahu matan nayanu iya apa namanya menyawana nareko iya naita baraka kumpayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolode napa nakipat terui hikmah maulita rilalena kesempatan malebbi ewe untuk lebih barakatna lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiatta ia maneng sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe nekia rilalena kesempatan malebbi ewe mamadaini nareko sedina aya ripancaji mukaddimah pakulingi mamadaini nareko sedina aya ripancaji mukaddimah tegayaro salah satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Insyirah rilalena surah Alam Nashrah maka daifong Allah subhanahu wa ta'ala wa rafa'na laka dzikrak maka daifong Allah ta'ala wa rafa'na laka dzikrak nama jepunna pura ipatarakai rampe-rampemu sungguh kami telah meninggikan namamu mompok pakutana maka damaragaro carana puang Allahu subhanahu wa ta'ala patarakai rampe-rampena nabita bagaimana caranya Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad. Ternyata sepanjang bacaan kami ia uruntu'e
setidaknya engka telu carana fong Allah Ta'ala patarakai rampe-rampena nabita. Tiga yaro. Yang pertama, ternyata rilalena akoram marajai narekorioli nabita ripuang Allahu Ta'ala deneng kanarioli nabita nasaba asenna irampe dek gaga ayak rilalena akorange molli nabita makedaya Muhammadu Muhammad upakulingi rilalena akorange dek gaga aya molli nabita nasaba asenna irampe dek gaga makedaya Muhammadu Muhammad tapi nareko riolli nabita rifong Allah Ta'ala jabatanna irampe imma gi makede fong Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi nabinna fong Allah Ta'ala imma gi makede ya ayyuhar rasul surona fong Allah Ta'ala semuanya dipanggil dengan jabatannya ya ayyuhan nabi ya rega ya ayyuhar rasul sisala riwetuna riolli nabi-nabi lenge nareko nabi-nabi lainnya riolli rifong Allahu Ta'ala biasa semua riolli nasaba asenna irampe contoh riolli Nabi Adam maka defong Allahu Ta'ala wa kulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah maka defong Allah Ta'ala Adam onro kosibawa baine murilal suruga riolli Nabi Adam asenna irampe riolli Nabi Musa ya Musa riolli Nabi Isa ya Isa riolli Nabi Nuh ya Nuh tapi si senna Nabi teriolli deneng kana kedafong Allah Ta'ala ya Muhammadu Muhammad tapi makedai fong Allah Ta'ala ya ayyuhan nabi ya rega ya ayyuhar rasul. Pertanyaan magiro napa kuro modelena maka de topan ritata patap serewe nareko engka tahu rioli na jabatan na irampe toma lebih tu pakulingi nareko engka tahu rioli na jabatan na irampe toma lebih tu walangi contoh mapamula protokol letuk ketua panitia na hormati mana toma lebih ta angke tuda yolo neki ade gaga asenna irampe jabatan namanang narampe yang kita hormati Pak Camat Matirobulu jabatan na irampe tania asenna karena Pak Camat toma lebih yang kita hormati Ketua Basnas Kabupaten Pinrang jabatanna irampe tania asenna yang kita hormati Bapak Kepala Desa Padaelo jabatanna irampe tania asenna yang kita hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Matirobulu jabatanna irampe tania asenna tapi si senna paceramai maka de protokol al Ustaz Muhammad Agus asenna na rampe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cara yang pertama. Cara yang kedua, ipataraka irampe-rampe na nabita, Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad iruntu irila lena salah sedih hadis maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atani Jibrilu engkai malaikat Jibril pole faqala nainappa makkadai malaikat Jibril inna rabbi wa rabbaka yakul nama jepunna puaku nania puammu makutanai betuana ada makutanai fong Allah Ta'ala lauri nabita melalui malaikat Jibril maka depakutanana fong Allah Ta'ala kaifa rafa'tu zikrak muisga
maka dawagai carana patarakka irampe-rampemu. Makutane fong Allah Ta'ala rinabita melalui malaikat Jibril, maka da kaifa rafa'tu zikrak, apakah kamu mengetahui bagaimana caranya aku meninggikan namamu? Ternyata mappebaliwi nabita maka da wallahu a'lam. Fong Allah Ta'ala masarom misengi tappa mappebaliwi fong Allah Ta'ala makada upatarakka irampe-rampemu, aku tinggikan namamu dengan cara idza zukirtu zukirta ma'i, tungke irampena asekku mesti irampetoi asemu. Ubakulingi maka defong Allah Ta'ala upatarakka irampe-rampemu dengan cara idza zukirtu zukirta ma'i, setiap kali namaku disebut maka namamu juga ikut disebut. Ya narosabakna temas sarangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aga sabakna begitulah caranya Allah meninggikan namanya Nabi Muhammad. Ya to si idi ogi engkatom malah pakai haro nasabak temas sarangi la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah gangkana nala pakai nareko mula makarawai orwanewe ribenena orwanewe baca la ilaha illallah makun reye baca Muhammadur Rasulullah. Na inapa na niyakum makada mamuare de nang kata sarang pada toha de nang kana sarang la ilaha illallah sibawa Muhammadur Rasulullah. Apa ya tu di ogi megala de baca-bacana mega to pakai-pakena, apalagi na reko bicara cenin rara nih peket ni maraja anak nakalolo iya rega anak darah na pak guru ni baca anak nama kedana nareko engka museddim mupoji ila lengati baca ni bacamu maka daerum mata dupa mata buluk parendre cinta marola parola ngak tahu-tahu matan nayanu iya apa namanya menyawa nareko iya naita baraka kumpayakum. Wah mata rumpu kumpayakum si senna mangolor yolona caminge elok sina pake minyak na baca si senin rarana makeda japi minyak na ali pati ma upaendre riuluku upatapa riwatakaleku upacaya ritubuhku dega agama kesine tayanu sangadin na aleku baraka kumpayaku. Wah mega tuh baca ana ustaz Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah cara yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan namanya Nabi Muhammad dengan cara deneng kana sarang asenna puangi si bawa asenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali namanya Allah disebut maka setiap kali itu pula namanya Nabi Muhammad ikut disebut. Ya natu sabakna nelorengi agamata untuk pakuli-kulingi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga bu sengaja woli bang kita mau bicara mondri tawarajeka dampeng bu. Cara yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan namanya Nabi Muhammad. Nasabak ternyata satu-satunya manusia kami namalewe irampe asenna essoweni, orang yang paling sering disebut namanya sepanjang siang dan malam seluruh dunia. Selama engkamu atau matepe yang paling sering disebut namanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuromak jello upek paharo nabita nasaba essoweni irampe asenna nadeneng kana irampe asenna nabita sangadin nadecing. Karenanya taparajeka dan pemompok pakutana maraga carana umatna nabita rampe-rampe asenna nabita.
taparajeka dampeng duana urampe maku kuange na sabak tetek dua pamula macerama jadi duana benenge tetek telu telu rampe taparajeka dampet duana tiga yoro duae satu as-sawanni irampe-rampe asenna nabita drigau engkanna sininna ummakna nabita tulinataru mega salawatna rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam taparajeka dampeng nareko salawa maelo ribicara sitongenna malewet niri yang kali ngahat desekna tapi engkase dihaddes parelu yang yipancaji akkateningan agayaro makkedai topan ritata tanra-tanranna to salamae tanra-tanranna to salamae nareko rilomoyang ngiripuange masalawa rinabita pakulingi tanra-tanranna to salamae nareko rilomoyang ngiripuange masalawa rinabita pertanyaan tiga dasarna maka dia nabita man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra nigi tahu masalawa rialeku wekasisem majepu masalawa ifong Allah ta'ala rialena wekasepuluh satu kali kita baca salawat akan mendatangkan 10 salawat dari Allah. Pertanyaan maraga robetuan na idi masalawa maraga to robetuan na fongala ta'ala masalawa ternyata makedai topan ritata nareko idi rupa tawe masalawa berarti yello doang nginabita tapi nareko fongala ta'ala masalawa berarti nama seiki puange sehingga akatana iya roden rehat dese emak kedani gini gitau masalawa wekasi senri nabita masalawa ifong Allah ta'ala rialena weka 10 jelok na ya roma kedani gini gi masalawa wekasi sen ria masei wiripuange weka 10 nama kedai topan ritata jangankan 10 pamasena puange se dimua pamase na werengi salamat ni jangankan 10 pamasena puange se dimua pamase na werengi salamat ni maga naro nareko 10 pamase na modala na yaro 10 pamase ia naritu salawa lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarajeka dampeng madece mupa wengrana wetuku romai anana nasaba iya he paceramaiwe asalenna anak Pak Galung ambokku alhamdulillah Pak Galung madece mupa wengrana wetuku romai anana nareko elok ni ipamulai ak galungenge sebelum yampok binewe engka tradisina tawe kuberu dek wisengi kupindra makada makuto garo iya naritu sebelum yampok binewe engka riasa mak dojabine dek wisengi kume makadang katoma garo mak dojabine maraga iya ro riasenge mak dojabine aku purani ireme iya robinewe sebelum yampok ipondro niolok ku boleh siwenni ya rega duang penni nainapa biasana ku posik boleh nainapa rioli pua imam bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir baca doa ribolai termasuk diantaranya mak baca barasanji lek biriolo nainapa riampok binewe ya narosabak nanapak kasengiwi mak dojabine pertanyaan magiro toriolota napakangkai iya ro ada mak dojabinewe sitongenna tania sekedar mak dojabine
tetapi ia romelo eriak kutanang agaro ipugau riwet tutamak dojabine. Ternyata ia ro ipugoe sikiri nenia pak doangan, sikiri ibacae melalui barasanji nainapa itu tu nasabak pak doangan. Pertanyaan magiro toriolota napa mulewi ak galungan na nasabak mapakuro modelekna nasabak engka kaeda ri pallawangan na topan ritata makeda husnun nihayah bi husnil bidayah, akhir yang baik ditentukan oleh awal yang baik. Maka dia ada na arae husnun nihayah bi husnil bidayah, akhir yang baik ditentukan oleh awal yang baik. Ia ro idik pak galunge makareso mi bawang, tapi ia ro pakang kai wasele na ak galungenge dek gagalai sangadin na fongallahu ta'ala. Oleh karenanya sebelum yang pok binewe rewe ki lebiriolo rifongallahu ta'ala mak dararin rialena barak kuaga nama seiki puange nama lomo ak ganungenge na pole dalek maegai yang ditandai dengan baca barasanji. Engka biasa makriti maka damagi na barasanji ibaca, coba baca korange na ibaca taparajaika dampe make de rumusna kuma barasanji witawe secara otomatis ibaca korange, tapi ibaca korange belum tentu ibaca barasanji. Ubak kulingi pak biasa tongka mate makada magina barasanji ibaca coba mak baca koran nih mangaji nih taparajeka dampe make de rumusna kuma barasanji ki secara otomatis ibaca korange, tapi ku ibaca korange belum tentu ibaca barasanji. Pertanyaan tege mon robutin nama kada kuma barasanji ki ibaca korange sebelum ibaca al jannah. Napa mulai pa imang yaro al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Sebelum napa mulai pa imak barasanjinna biasa na baca makada al-fatihah. Nana reko ibaca ni al-fatihah berarti ibaca ni tu korangi. Selesai ibaca pak doangan na barasanji makada si pa imang al-fatihah berarti ibaca si korangi. Maka itu berarti setiap kali baca barasanji secara otomatis pasti baca Quran. Neke pertanyaan, magina barasanji ibaca. Ternyata dek gagalisetna barasanji sangadinna dua. Dek gagalisetna barasanji sangadinna dua. Tega yoro dua satu rampe-rampe na nabita. Dua salawa lauri nabita. Upa kulingi satu rampe-rampe na nabita wa barasa sallallahu alaihi wasallam wadi'i yadai alal ardi rafi'ar rasahu ila sama'il aliyah. Aganari jajian nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rigau engka nama tulekeng iwi dua liman naritanai napaco ngai ulun namen re langit terdendeng betuana ia robarasanji lisetna irampe-rampe kisana nabita. Yang kedua salawa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, magiro natoriolo tak barasanji na baca nasabak na pancajiwi ioro barasanji sebagai laleng untuk masalawa lori nabita sebelum napa mulai ak galungenna nasabak madecen napahan nama kedaku masalawa kiri nabita polei pamasena puange. Oleh karenanya sebelum nampok binena napa mulewi nasabak salawa barak kuagai romatu waselek na ak galungenna benar-benar dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya po saya seidik makunge pak galungi hai samana lenyek ni aro padahal husnun nihayah bi husnil bidayah, akhir yang baik ditentukan oleh awal yang baik.
ia naroden remak jello maka dana bitta sawani tuli irampe asenna nabitta melalui salawa lori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu di Mesir waktu tak boleh masere sewa waktu napa guru ka sedie topan Rita Maraja mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir asenna Syekh Ibrahim Al-Hudhud ia waktu andre guru ta waktu nahadere mapa kuliah ia rona bicarae hak dese na salawae. Selesai andre guruta mak bere penjelasan wakai limaku nainapa kak makutana maka daka iya Syekh engka maelok wakutana maka dengan andre guruta agana ropak kutanam maka daka iya Syekh tegai 7 yang mana benar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya rega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad maka de pakutanaku yang mana benar tegai 7 Allahumma salli ala Muhammad ya rega Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan magina waktu tanangi yaro ternyata iaro purai riak gurui mapamula romai becukta iaro napak guruta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nekia ternyata si senai timpa hak dese ternyata engka sahabat makutana ri nabita maka daya Rasulullah amma salamu alaika faqad arafna surona Allah Ta'ala iyan namua mak bereselenge rialemu iriseni fa kaifa nusalli alaika lalu yagai carana masalawa rialemu makutane sabah makade yagai carana masalawa rialemu ternyata mamekoi nabita tidak lama kemudian nakka ulunna nabita menre nainapa makadai nabita ku elok ko masalawa rialeku baca lalui gangkana make de topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapak guruangi make de nabita ku elok ko sa masalawa rialeku baca lalui make de topan ritata iya nahe salawa kami nama lebih nasabak nabita langsung mapak guruangi taparajeka dampeng malampe-lampe ia hebacana gangkana tapade cengiwi engkalingana nasabak wekka cicemi elo ubaca maka dia nabita ku elo ko masalawa rialeku baca lalui aga yaro Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah ni kapang? Alhamdulillah. Ya naro kesina macerama kunurul huda. Cicemi palari na apalah ni? Maka dan Nabi tabacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gangkana maka de pakutanaku ya Syekh. Tegai 7. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya rega Allahumma salli ala ala Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina? Yang mana benar? Maka de andre guruta salai pakutanam. Makutana ka makada tegai 7 makade pape balina guruta salai pakutanam. Pertanyaan magina salah makade guruta ku makutana ko makada tegai 7 berarti engka tu salah.
Pakuling maka de guru taku makutana ko makada tegai tujuh berarti engkau tu salah, padahal dua-duanya benar. Yang mengatakan Sayyidina oke, yang tidak mengatakan Sayyidina juga oke. Kan karena maka de guru tak ajak makutana makada tegai tujuh, tapi aku tanah ko makada tegai malebih. Gan karena metena ko mapakitu pale syekh tegai malebih. Tapa mape bali guru tamakadaya bunaya, anakku, idza kulta narekko masalawa ko lauri nabita namu baca makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad batana de gaga sayyidina makada andre guru ta fakad akhazta bilittiba, itu berarti maka coe kori parentana nabita. Nareko mu baca makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad berarti maka coe kori nabita. Nasabak makada nabita bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa iza kulta iyan namu anareko masalawa ko namu bacai makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itambayangi sayyidina makadai andre guru tafakadil tazamtal hadab, itu berarti makiad ko lauri nabita. Tapa makada si andre guru ta alitiba'u duna adabin jafa, maka coe ki nadek gaga pangaderna makura-kurangang kei asena. Aga betuana ya he idit napahang. Silahkan tentukan pilihan nai napa tamalakan niya rota pilewe tanpa harus menyalahkan pilihannya orang lain. Nareko elok baca Sayyidina silahkan, dek tama elok baca Sayyidina tidak jadi persoalan. Tatarui mega salawata lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tomatu kui buka ibu saraewe Pak Dendre pas dingu penasaran kadaka agak ngarik liset nah apa ku selesai pi acara napai buka cinampa mi roman rebepa benek Dendre panai buka wad dicapu ya kui buka matu bosarae jumpa manen ni bepai, mudah-mudahan engkai usapae wad dijaji engka barongko, wad dijaji engka onde-onde. Nareko kebetulan ketua Basnas napilei barongkoe taroni nandre masipa iya ro barongkoe, tapi aja to si nagara-gara barongko napile nai nappa natu-natunai onde-ondewe nasabak to maceramai napoji mandre onde-onde. Agak betuana perlu kearifan dalam menyikapi perbedaan. Yang memilih Sayyidina silahkan, yang tidak memilih Sayyidina oke, tetapi laksanakan pilihan masing-masing tanpa harus saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Gangkana yang kedua, irampe-rampe asenna nabita as-sawanni di samping masalah waki lori nabita yang tak kalah penting irampe-rampe sejarahna nenia kisana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia wedinge mancaji ak gurung lokari kemana tapara jaika dampeng bu dua sifat na nabita dua na urampe nabita maraja sukuru nabita maraja sakbara pakulingi nabita maraja sukuru nabita maraja sakbara aga betuan ku engka dalek nalolongan sukurui tapi ku lepei dalek sakbarai pakuling ibu nabita maraja sukuru nabita maraja sakbara ku engka dalek nalolongan sukurui ku lepei dalek
sabarai mama daila dek ni ya naro dua ripat du parilalena yewe esoe aga betuana kulepangi dalle eyolota sukuruki kunalaloiki iya rodalle sabaraki apa ma biasa to ngetirun tu de nama elok salewi onrona sanga di engka papantek kiolona tabaraje kak dapat dua metode tu kejadian imagi sukuru imagi sabara kupole dalle tapakila sukuru tapi kulepai dalle tapakila sabara sifat nama nama tu nabita ya roh. Kemudian engka ki rampe-rampe nabita tafarajai kak dampeng engka se di ak gurung elo urampe nasabak waket orang ni nakan nama kak curita aga ya roh maka dari nabita sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjidah maka dari nabita idza dakhala ahadukumul masjidah nareko salah sewamu tumenna tamak masjid fala yajlis ajak lalo natudang hatta yusalliyanna rak'ataini sanga dipura pimas sempaja sunnah duan rakang iya he sempaja sunnah ria sengi sempaja sunnah tahiyatul masjidi sempaja sunnah mapakaraja masjid tapi wad dijaji engkau makutana rilalengati tapi idi dendre ustaz tamak ki di dalam masjid nama teruk ki tuda tafaraje kak dampeng ya ro dendre wetuku tamak giling-giling ya loy mondri matanga-tanga kak samping kanan kiri aga sabak na giling-giling sapa ka onrong ia wedinge onroi mas sempajang tapi ternyata utang manangi posisi sepertinya tidak ada yang memungkinkan. Nah sabak kutania tahu yolota pantai yolota kondisi yang tidak memungkinkan nasabari nama terukak tudang kue monro ak guru nahe kutama ki masiji rielo rengi mapake ada ri masiji yang diistilahkan mapaka raja masiji ia roma mapaka raja masiji sempaja sunnah duan rakang tapi nareko tamaki di masiji nah ternyata kondisi yang tidak memungkinkan salat sunnah gangkana materuki tudang maka de topan ritata dek nama gaga materuki tudang tapi aja na lepek papaka raja masiji aga betuan adek na lepek papaka raja masiji kudek ta sempak mas sempaja sunnah nasabari materuki tudang iya romatu riwetut tak tudang materuk ribaca weka epak makuling subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar pakulingi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ibacai weka epak makuling iya naropas sulena sempaja sunnah papaka raja masiji tapi ya he pole pitem makuana napa ripake deto sita penawat dia la Allah mengala ada maka dapah engka mapalek carana taruh sisa nama teruk tudang de malek bi mui sempaja sunnah duan rakange tapi engkau si biasa makutana maka da ustaz tamak kak di dalam masjid pura nikbat tawe gangkana tamak kak di dalam masjid utangnya ijange telu mani mene nak kamu tawe tegaena ro ujama mas sempaja mapaka raja masjid kak ga iare ga mas sempaja sunnah kabelia yolona para luwe nasabak dek na naule jama duai se di mani mesti ujama tegaena ro ujama taparajai kak dampeng kumapakuni ro modele na materu ni mas sempaja sunnah kabelia yolona para luwe aga sabakna nasabak kumas sempaja kabelia ki matamak toni tumapaka raja masiji nasaba intina ia rosem paja sunnah mapaka raja masiji dek tatudang sanga disempaja patudangi
betuanna ada sempajang agi rijama riwetut tak tamak rima siji enas sabari tatudang majepu iya naro sempajange mancaji papakaraja masiji riseseta. Berarti malomo muatu agamai aja to sikit nabi ngulak deh gangkana telu menit na epak rakana jama nasabat nase keriwi kecepatan 90 km per jam. Hadirin yang dimuliakan Allah, terakhir tawarajeka dampem rampe-rampena nabita nasabah utanga tanges pandu ternyata panitia mengambil tema akhlak Rasulullah. Tafarajeka dampem kedudukan akhlak sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada sekedar pengetahuan. Onrona ia ropang ngaderenge lebih matandrei nainya onrona pak disengenge. Oba kulingi onrona pangaderenge lebih matandrei nainya onrona pak disengenge. Aga betuanna iris sengi se dia sewa belum tentu mapas salama ia ropak disengenge, tetapi ia romapas salama enan nia mapaka lebih ia naritu nareko ia ropak disengeta nasi bawaiwi pangadereng. Artinya apa? Akhlak dan adab mesti diutamakan. Walangi contoh engka sahabatna nabita riasa panguluta Abdullah ibnu Abbas sapisenna nabita anak-anak mupiyahe alena tulim malangi uai nabita untuk napake mak jene kuelo i nabita motok masempajam peni sewa waktu selesai nabita mak jene elok ni masempajam peni naoli i panguluta Abdullah ibnu Abbas ia roden relaponganana naoli i nabita mak depe barak kuaga tetongi risedena nabita mak coek mak berejama. Ternyata ia rawatue takak berek nabita ternyata Abdullah ibnu Abbas soro i lori mondri dek na teton risedena nabita malah soro i lori mondri na inapa mak coek mak sempajang. Selesai nabita mas sempajam peni makutanai nabita ripanguluta Abdullah ibnu Abbas makutana rilapunganana ya rodenre makadae ibnu Abbas ma mana'aka antakifa bijanibi ibnu Abbas agarom mahalangi ko nadek muteton disedeku. Ternyata mapebaliwi Abdullah ibnu Abbas makadaya Rasulullah anta ajallu wa a'azzu min an uwaziyaka. Maka de Abdullah ibn Abbas surona Allah Ta'ala iko na tu tahu liwa lebihmu iko na tu tahu liwa rajamu de nasitina jari seseku teton risedemu gangkana nabita na capu-capu ulunna ya helaponganana na inapa na bacanga pak doanga makada Allahumma atihil hikmah Allahumma atihil hikmah Allahumma atihil hikmah betuana puang tawerengi hikmah ia helaponganana tawerengi hikmah ia helaponganana tawerengi hikmah ia helaponganana. Pertanyaan magiro ibnu Abbas nadek na teton risedena nabita padahal isuro iri nabita malah ternyata ibnu Abbas soro ilori mondri. Ternyata maka de topan ditata ibnu Abbas soro lori mondri dek nak jelok maka dek na jamai parentana nabita soro ilori mondri dek nak jelok maka deneng kalingai adanna nabita tapi soro ilori mondri sebagai bentuk pangadereng nania papaka lebih risesena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah Nabi tidak senang dengan sikapnya Abdullah ibnu Abbas?
ternyata make de to panditata Mario rennu nabi tameng kalinge pape balin na Ibnu Abbas nasabak ternyata napat dioloi pangaderenge daripada sekedar najamai parentai. Maka itu menunjukkan adab lebih mulia daripada sekedar melaksanakan perintah. Tapi yang menjadi tanda tanya, makin apa kuru Abdullah Ibnu Abbas? Jawabannya karena keberhasilan orang tuanya mendidik anaknya. Karenanya idik manenge bu tugas saya alhamdulillah ternyata masih jita mega tomatoana tapi ternyata dek na cek dek anak-anakna alhamdulillah mega tomatoa tapi ternyata dek na cek dek anak-anakna mak bere jamak loro ki dendre kuhe masya Allah mega tomatoa tapi masya Allah mega toa anak tapi wasengi mega to matua tama mak bere jama ternyata mega to matua monro yawa tendai karena taparajeka dampeng maparengeranga lo kaki tu mamolu nabita tu tapendre aseng karenanya milo tulunga ajak lalo nagara-gara ammoluken nadek tasempajal loro apa rengeranga apa tak gala-gala kak dendre kuroi saliwang gang kanang katona panitia tuturengi pintu usoro-soro ni dek pana buka gang kana materu malopo sak daku maka dakakku dek mau buka dek tua ceramah napa mainnya maka dapat ceramah pale usoro-soro ni dek pana buka engkana makode maka ada ustaz itu teteh ha nasaba tugas natohan aja mah kan karena ya lengi indok jarian melaksanakan tugas siapapun tidak boleh masuk usoro-soron ya hina sorotoi kan karena maka dakahe kudek membuka dia tua ceramah maparengeranga ajak lalu negara-gara ammoluken nadek tas sempajang sia-sia ibarat kak na telo dek tas sempajang Abdullah Ibnu Abbas napak dioleh pangaderenge. Pertanyaan mengapa demikian? Karena itu keberhasilan keberhasilan orang tua mendidik anaknya. Pertanyaan lalu yage cara anak didik anak tak si bama deceng. Desa di nama dece wengerana makeda wetu tak macerama kupunia urampe gaya royar ganade. Tapi tak parajeka dampeng tadi di anak tak telu carana. Tadi di ina sabak pareng kalinganna. Tadi di nasabak pakitanna, tadi di toy nasabak atinna. Tiga dasarna wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kede fong Allah taala nawereko to fong Allah taala pareng kalinga pakitanan nia ati itu isyarat mendidik anak tadi di pareng kalinganna aga betuanna idi tomatoai annan nak muki ta ngajari anak ta yang jadi persoalan hari ini engka tomatoa icau nenak ni ku anakna. Yang kedua ajak tanenna ibawang tapi tadi di toy pakitana aga yaro ajak tanenna ibawang anak ta tapi tayang ni contoh wijata barak ku aga weddingi makka coy wijata gang kana biasa urampe maka da ajak tasuroi anak ta lo masih ji emak berejama biasa urampe maka daka ajak tasuroi anak tak lo masih ji emak berejama tapi tarendrengi lo masih ji emak berejama si salah tuh ajak tasuroi anak tak lo masih ji emak berejama tapi tarendrengi lo masih ji emak berejama dek nak beto maka da ajak tasuroi nih kia berikan contoh bahwa idik mas sempajam mutoki yang jadi persoalan na barasa anak nak kudek na lo masih ji tapi si senan rewa anak na pole masih je maselengi nasabak nalolongi tomatoan nasi ibu mat TikTok. Nah, kemudian terakhir tadi di anak tak nasabak atina aga yaro tadi di anak tak nasabak pak doa ngeta doanya orang tua insya Allah mustajab malomo natarima fong Allah Ta'ala. Pertanyaan tegero pak doa ngena yaro dendre salah sek di pak doa ngena baca nabi tatelu lapah Allahumma atihil hikmah Allahumma atihil hikmah Allahumma
atihil hikmah betona puang tawerengi hikmah ia hilapunganana, tawerengi hikmah ia hilapunganana, tawerengi hikmah ia hilapunganana. Pertanyaan, magina hikmah yelau maka defong Allah Ta'ala wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nigi riwereng hikmah rifong Allah Ta'ala majepuri wereng itu decem maega rifong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraga den rebacana ropa doanganna Allahumma atihil hikmah mamuare napak barakah manangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala abna'ana wa banatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wad dhair. Allahumma wafiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.